Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kasan hima sima hapo Khadc Hills Autonomous District Council. Henne kasngi ke khandai terek unaitung. Kalapau yaki Jingkyrshan bakala banwan ke Jingkyrshan. Hakaba ke Kynhun Synshar, kaba menta kaba hapo ke Shatri, jong ke People's Democratic Alliance, hapo ke Jelam jong ba pencengan NCM komu Chief Executive Member. Lese kala ban kelem no. Kani kalapau henne kasngi, hadin bagi Khadc Ngut ki MDC, kelai kendu sop-sop hapo Orchid Resort, kabaran hapo Polo Shillong. Kani keji kendu kini ki MDC, kalong banyak keren sepang ke Jinglong Jingman menta, hak ke Synshar Khadc, hak Khadc Hills Autonomous District Council, hapo ke Jelam jong ba pencengan NCM. Ki MDC ki balaidan lang hak ni ke Jelang ki kentop, nak keseng United Democratic Party, nak keseng People's Democratic Front, nak National People's Party, nak Hill State People's Democratic Party, bat ki MDC Klemseng. Hakaba baro naki kelai soiru ya ke City ban Weng no ke Jingkyrshan ya ke Kynhun Synshar ba menta ke People's Democratic Alliance. Nalor kini ki MDC henne kesngi kila thauru ya ke Kynhun ke bathamai ke jongki ke belatep kerteng kum ke Khadc Hills Democratic Alliance. Hadin wala dapha ya kini ke City ban Weng no ya ke Jingkyrshan ya kini ki isi ke ba menta bat ladau ba pencengan NCM Hiar Shukino dalade. Hakador bar jong ke HDC kane ke Kynhun ke sawara sendon da ke jingya tunjuk bor ban pen I ya ke jingbam non shu ke jingshania ya kini ki isi ke ba menta. Jing lawan ni ke kala Synshar dia ba ka PDF menin kala Weng no ya ba China ka jinglong PP leader juga PDF ni ba legit ba ban James ban basai moi isu dan kita ke jing sko lugo ba mene ba ko bor ba ban basai moi James ban basai moi keren syai itu. Ini dan iba alat lang iba dan lang ini nak por bagi jid bagi pusi ya ba ban basai moi si kata kita ba pendengar orang kam syai syu bagi parti kita jika kebal ni ba orang kalau syai ke kam bahkan jika session gani belum nak kena begini ban jid dah buat man mengi lakan nyungut lo PDF kalau bengi ini ke jinglong leader juga PDF juga parliamentary party di kampara kota. Kami ke bawah kita saya niru. Ini lah bu isu tu. Kami ke financial irregularities juga ini ke bawah dalam di kampus tu. Kami pat ke jika bamla ban betul bahawa usia muncul drop EM way. Jingkyrshan long belada kita ada even drop more than one the drop nak lagi. Siapa dia berdesain kan nama apa? Ikolik yang dan confidence itu. Jika dia belum tarik, kalau dia belum should drop away should drop. Lagi tu balik kaya ini itu terlalu senapat. Kau ikut bangi kau angi akren. Inilah kemilan tiba CM segi ukot yang emergency session. Hadin memi itu jing rumah nak jing aja buat tempat. Jadi kelemkot. Nama lagi MDC apa session ini yang akren. Kayak lenti ke badan tentang itu isu reklam kuat. Kita kali kau ikut bah dia mencai nama wipu baru yang berpau. Ika berdiri berlek ika jing sekolah juga lenti ke badan ke. Last year ke majority jong members of PP leaders of bah EMDCs bah PDF tinggi lagi dua kan nomor PP leader kan. Dia kita hari kau Bawan bersih macam. James ban selesai macam. Kalau perlu yang dah CM jing luar lah, parti luar. Bagi kita, langsung bawan James bersih macam. Mentangin nilai sebut ya ke withdrawal support nak pada ting masuk ting Beragam demokratik senopter ke majority kan kebesaran Synshar dengan minority mu. Kita kira reduce to kan PDF ada sang ribut. Atau apa dia KHD kan hot yang begini di jangka PDF part makin banyak sekali lama. Makin dia baru ikut lor kibar dan jika interest banyak terlambat kan ikan grup juga KHD ini ikut lor. Ilang inklusif kan? Including Congress. Baru aku Ngut. Kamu manggil ada sekolah kalau mana ke office jom Chief Minister kalau lecture city show governor. Iman ke kamsa. lagi juga mana dengan apps tengah approval yang governor dengan ayo approval governor dan automatically kita selalu design
Kini ka Kynhun mata sini kalau bisa yang menuno leader nang baru ada kawan kata ka jadi tunjuk buat Kynhun kata ka election nam tahu si pun dia kata kerja. But decide kita. Khad ya special session ba ni lada dia usi yang berta resign. Kemudian ingin habra akan confident motion. Kajing ejit yu leader de kan long hagui pat nomor charman un hab ai margin hab fine nomination maka habdan gas ketini te kemudian ba kata kan next step Goksan yang long ba. Lada kadang siam mudan ke jingkit kli ya jadi ke kam. Kemudian mari jam tu kemudian emergency provision ke badan haka fast proviso jangka rule 36 berkhot ya ke emergency session. Kumah itu jingjang. Jadi berkhot ya ke emergency session kena bagi ki membagi aban keren. Impe ya ki bun kumah po England. Tanda kalau jingjang ke lakot ke parlimen dia keren. Yang ni di berkhot ya ke session baniyo baniyo keren itu. Kan bahkan kan pau opinion jogi iwai. Kalau siap cepat. Wan beda kata asne mencuala dem raih po ka house ya kini ki isu lara I wei ki MDC jogi ba penyat singsir but asne mentau si am hamle ya kini ki isu tem yo molong kani ketika mon jongi MC ke jinglap ke jingshen la ke jingbom chani asu ke jongi MDC ndon kan wan pressure na kan parti lane na kan kalian ke serta ni kan ndon I don ki bela itu khu don bampat itu khu don ki bela long convince don bampat long convince in course of time to buy we gela amat ya ka high handedness ke attitude juga ke useful ka long ila pendek kami ya ke desa council kum ke personal property authority of council ke executive committee it is headed by the CEM can mentioned by all power to him it is headed by the CEM tangwa the ultimate power lies with the executive committee ngai la yai hakini ki power mendapat bah buat ya ki perlu ki yang memburung su hado kidan ki decisions ki ba claim consult ki em concern la rai hi shimat ya ki issues ki berdibanta apa executive committee bani rai lang dari executive committee katarula shimla shimat ini dene kini ki jingle high handedness ki jobu ba ni sumni puat ba yong ba dadang ni sha elam hauni nong elam na sha gun pen kala tada don gunu jimpen bakla ya ka jingse kam jong executive committee why should we take the brunt lingin ngat lang ni abang ingin dan bentah they ultimately once bangiladan for executive committee but we are collectively responsible nilai I mentah tapi don ke jing ma bakra option yok salah men pulut akloy mereka ke government of India mentah kala ai ke penkerma given submit ke UC tanpa UC lengkrang tip dari gimla submit ke UC ke benja besar badang bor ke baka nam tak development di luar. Nah kalian ke NPP bercuci MDC ngila sign ke letter protest si ba pencegahan hapot bayo yang kita live santari haga santari u benar kau but what convert ke di saga council asset but even ke list ki development dan baki constituency you right ya kata the rule 22 sub rule 1 by the executive committee may be removed by the majority members of the council. Dikatakan dengan democratic principle kan, majority rule. Kita tentang ini rule kemudian bila Synshar lagi. Dikatakan dengan democratic principle. Di sini ada majority kemudian ke opposite side along minority. Dia kemudian lah syak topul. Jadi bangin syak berkata ke democratic principle perkan syak defeat. Hak second probaisu ke bawah dia sign two third ketu kedila ke waypart. Mentah ni kawan ke emergency situation. Hagabaka isi kala jong ba Israel ba pencegahan kala minority. Cisil makala minority ke dan keris ya ke council. Hakibat board ye bentah. La kalau irreparable loss damage. Nah kita tahu nilai kita tu probaisu ke maningkong jong da rule 36 or rule 3 bahwa in case of emergency mata ada emergency kini ki financial irregularities berkhid badan itu. Mereka rule 36 ke sub rule 5 ko ba no power can restrict the governor to convene the house at any time. Face house ke begini apa dia keren ke ini apa bersah kan dia be issue step down be issue resign no la sai tang supaya ke Porsche po biji kan biji asmen condition satu kalau covered nasi kan dia le kamu ni pak bagi kai ke bangidan manongin keren apa session kami iri dia orang juga. Ini long kawat dan desain no.
betul mah marai ba untuk Kajing bam skam show ke Kynhun Synshar People's Democratic Alliance Khadc edisi kelapa ru hadien bawat Weng niki MDC ubah du nen kasngi ke pratrek unaitung udang don syakaliang Synshar jong ba pensengan NCM Henry hene kasngi pan uneu MDC ubadai ru na kanong thamai constituency ubah latip langkar kengor uladan syakani ke Kynhun joki MDC bai kendu ha Orchid Resort ha Polo Shillong. Number 1 la Shillong Maroi bete, masih bete parti kali malam para bete property. Bah, pi, kalau susi kan statement kami, ini kan wan kita benchua, ini statement mo. Kalau bah, pi, ki isu gerang ya, isu idang pun, kabura isu gerang don, kabelong free modern bah, tas berpai bah, nanti mereka ketika motor. Pi hak halal komiti kelar, bahaya tinggi Mr. Lagi statement kami baru dah KNP kami hiin withdraw nama kan MD kami. Jadi mud kaya kita mud kelakam yang isu begini keren kalau vice priority mula siapa tanah orang siapa te kalau lagi ni program alis sampai mana jangan hukum apa ni kita hidup mana berbaik ni isu tu apa ala kata hipos nem tapi kapila jandan arfosan nem pakai di isu kamu tu kaya. Jadi alis kawan ini kawan minta lagi alat bagi kita nak saya, bagi performance, bagi nuat, bagi solution, bagi belum nuat ni siapa upaya itu. Mereka statement kami bah meeting kami, ngiri belaka NBB break agreement ini withdraw support kam long issue personal issue change tapi kat issue dia boleh bilang itu kam long. Dengan susi muda na iban kan dulu, orang itu semak kami, baktai kita. Nabi orang bah, Weng ini nama kita isu mana kata, kembang kelihatan orang. Nabi mini kalau apa kibriu juga kita nak parti kita nak kita perform sehingga duty juga kembang parti ke expectation kalau bah ini juga isu orang. Nabi siapa bah lagi withdraw support minum withdraw nak MD tu. Kita kalau very minor issue mana orang kat issue, state issue kan, tak ada kita hidup mau, peluang itu ada melalui kan, tu sebenarnya very wrong sebenarnya. Apa kibrit juga kita nak tahu, apa kita nak dan what constitution belum solve ini kan problem, absence nem kuaya. Lalu 96 pakat ni, had dua mentang, I last time tapi, betul belum mesin, non.